Gogo Dlamini lo ngumfelokati walapha enzaweni yasembekelweni ukhala ngekuthi lithuna lendvodzana yakhe lembiwe. Indvodzana yakhe yafihlwa ngeminyaka wa 2009 kanti uthi labambekele lithuna bahlose ukuthi bangafaka wona ke daladi kuze kuthi batokhona kunekuthatha indzawo yakhe ngokuthi bafake daladi khona emathuneni asekhaya lakhe nangumbiko. Gogo Dlamini wasembekelweni uthi kwamthusa kakhulu ukuthi kungaba nebantu ke labafike bagubhe lithuna ke lemntwana wakhe basuse ke litshe ke lenhloko bese ke bagubhela esigodi ukuthi bafune ke kufaka daladi. Lokumvisa buhlungu Gogo Dlamini uthi nalapho bebekade bafuna kufaka lo daladi khona indzawo yakhe lokuyindlu lengadange seyendeke esikhani ke babo kakhe ke asaphila. Gogo Dlamini uthi laba bekunene wababika nasemphakathi noma kulabo ke labadala lababuka isona kulesigodi kodwa akatholi ke lisito. Uthi solo yena atalwa kuyacala ke kubona ukuthi kungaba nebantu labangaba nesibinzi sekuthi ke bagubhe ke lithuna bakhokhe ke litshe bese ke bafuna kufaka sona ke sigodlo sadaladi khona ke ethuneni lelinye ke likhaya. Balithuna lemvana inhloko bayithatha lelitshe balijika lekhashana bathatha lidaladi babeka latu Tiwanti walithuna etikwalelithuna ngiphi lelithuna gogo libambe nalo daladi belikuphi ke lelitshe gogo nali lelithuna belilalithe ngilelithuna le yalo lelitshe seliko litshe naliya lalilahlwe khona ilona le yini isikhalo sakho kakhulu gogo? Sikhalo salelithuna nekuthi lo muntu lona wekumbala wafaka fence enzaweni yami nakumele kuthasuse lo fence yena wabuya wembalithuna Ngamaphi magonyo usukwendelana lo? Angimati nemphakathi awuzange umbute lokho Wayibika wena? Ngayibika. Isikhalo sakho nje gogo yini futhi yini ufisa ukwendeka? Ngifisa ukuthi nje mine babuyisele lo daladi wami enzaweni yakhe. Njoba bamsabula nje bemba imigodi lo ngathi sibhekaphi. Babe washona nini gogo sichazele nje kabantu? 2017. Kwasocala nini ke lo msindo wokwenzawo? Uqale enyalwa sakatsafa baba. Ngasikhana khona bokwente kanjani? Kude nje lokwase kwakhuluma akhona. Safika la nga96 sakhonda. Kude lokwase kwakhuluma. Nyalo kuthiwa yabani lenzawo lo? Abasho bemba kuphela nje. Njoba bembili. Ngathi mangikhamuka ngathi lo godlo bangalisusi lolu lwaleli daladi lwami luhlale likhona ngoba lidaladi lwami belihamba la belihamba la idaladi lwami luthi ngoba lelinye lithuna nani mina kabo yena nenali ithuna belihamba la lo lidaladi lwami la luthi liyofika kulolo. Gogo Dlamini lo ngumfelokati uvetile ukuthi uyafika ukuthi ngalinye ngelanga sake sachazeleke kulabo lebenda lo mkhuba ukuthi ingabe bepaligubhelani ke lithuna ke lemntwana wakhe lo wafihlwa ngeminyaka wa 2009 ethi ndzabeni temsakato iChannel Yemaswati ngingekho Carlos Zembekeni.